Mari kita meronda menjaga rumah Rangda. Warga asik. Oke. Benar ya? Siap komandan. Siap. Yuk. Mari kita meronda menjaga rumah warga. Mari kita meronda Menjaga rumah warga. Mari kita meronda agar selalu terjaga. Siap teman-teman. Siap. Siap gerak. Lenjang kerang gerak. Aduh. Abang masuk. Aduh, komandan kumai ya. Aduh, mana lencang kanan ya bener kaki yuk. Salah lah. Paling Tadi kerang lah. kumaha. Pindah. Pindah tempat. Sok. Siap. Siap. Siap gerak. Lencang kiri gerak. Ganti dia aja komandan kumai ya. Kumaha. Aduh, mantap. Ayo malah ka bener sih. Jadi komandan aja gantian. Sok, di komandan sok. Asik. Bagian di dia ya komandan. Aduh, bagian nyapen ya. Lencang kiri, gerak. Aduh, kumaha ya bukan kalah tungkol lancing. Bagian komandan ngeplos deh ya. Nah, bagian mana ya? Enggak lah. Ngas be. Oh lah. Ayo lah. Cuma bener terus kiri lah. Iya lah, elagatna. Bos. Ada mau kemana ya? Kurang soangan guys, bat betul tuh dan. Nanya. Kurang nongkrangnya begitu dan. Wis. Pamali ulah itu dusun. Nanya. Ayo atuh yuk, Bang. Ayo. Ya, enggak. Siap lah. Iya iman-iman ka anjing nah goyah pisan datang. Terus lah kayak pisan datang ayeuna. Hujan mana hujannya. Tenang. Nah itu. Wah. Ya. Jangan lupa ieu. Jangan lupa semedi datang ngobrol-ngobrol di pas. Ya. Ngobrol di undang dulu. Awas. Wis. Bulu kukus nu ngarebul bala-bala nu tarutu cai kopi geura uyuh geura datang uyuh. Aduh, goblok datang kan nyebur aing. Mana seperti nanti kan nyembur aing. Aduh. Wah, itu mah tuyul. Tuyul komandan. Tuyul tuh komandan. Tuh, tuyul tuh mah. Enggak komandan. Oh, kan. Komandan, bener. Ini setoran. Iya mama. Satu receh 10.000-an deh. Nanti di mana? Nyanggeus enak mah indit deui neangan deui jong ka itu. Tangan gong harganya kena tuyul dah. Tangan gong ngarpi sampai. Jika Anda ingin sukses, bekerjalah, berusaha. Jangan seperti itu. Ai sia cicing mah teu ngomong. Sieun tanah, cieun. Sionan selama.